फॉर्मेलिनाचे प्रकरण तापल्या उपरांत FDA संचालकान परमिसेबल लिमिटावेल्यान सेफ लिमिट म्हणून सूर बदललो. गोंयकार अजून कन्फ्यूज. ताका लागून प्रुडंटान सरळ सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नॉलॉजीच्या विज्ञानिकांक घातले. विज्ञानीक अशोक कुमार म्हणटात नुस्तें प्रिजर्व करूंक फक्त आयस वापरप. As per the FSSAI Act, no other chemical except ice is permitted for use in the fish, fresh fish. No chemical has to be added. It has to be preserved only by means of fish, ice. Natural fish, nothing should be added. No preservative should be added. Only ice is permitted. सायंटिस्ट सांगतात त्या प्रमाण FSSAIच्या नेमाप्रमाण आयस सोडून कसल्याच दुसऱ्या वस्तूचो प्रिझर्वेटर म्हणून उपेग करूंक जायना. मात घडये FDA मंत्री आणि संचालकांक नेमांचो पत्तोच ना. नुस्त्याच्या स्पॉट टेस्टीत केमिकल मेळ्ळे म्हूण ताचो रंग बदललो. फॉर्मेलिन आसूं वा हेर, मात नेमा प्रमाण आयस सोडून आनी कितेंच वापरप चुकीचें. ताका लागून नुस्तें FSSAIच्या नेमा प्रमाण सेफ म्हणून नज. The fresh fish has to be marketed only with ice. Yeah, it is a problem because then you are adding formalin. No, you put it through water, you put it through ice, it's one and the same. Okay. It can be frozen and marketed, it can be dried and marketed. Okay. I am telling about the fresh fish. Okay. The fresh fish has to be marketed without any chemicals. Only permitted item added to be is ice. In the quantity 1:1. 1 kg fish means 1 kg ice should be used. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.